Ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbahaye ikaze ari nako mbifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 cyangwa se kwezi k'Ugushyingo umwaka w'2025 nge ubasuza ndi Bosco Mutaramu cyane inshuti banwanyi bavandimwe bataramu kazi mbahaye ikaze ubwo ndavuga bari mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, u Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bihugu bya Afrika ndetse no hanze Afrika mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka ko mudukurikiranye. Cimira cyane abantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone ndetse namwe mugiye kuba mwabikora reka babwire ni bravo cyane kandi sarioti ku bantu mwamaze kuba mwajya muri group yacu ya WhatsApp hari abari kwibaza batise turajyamo dute urareba munsi y'umutwe w'iyi nkuru cyangwa se ujya muri comment byoroshye cyane jya muri comment uraza kubonamo link twagushyiriyemo link kabisa twagupiningiyemo hanyuma ubane natwe rwose 5 kwa 5 tugiye kwinjira rero ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma abantu bagiye babikerensa abandi bakabivuga ukundi abandi bati ntibizashoboka ariko nyamara burya Ubufaransa ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki kintu mon cher ami bari serious. Iki gihugu cy'Ubufaransa kiri seriye ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege bati nago dushobora gusuzugurwa ndetse nago byumvikana uburyo ki mama 23 ishobora kudusuzugura ikatubuza amahirwe nkaya ntabwo bishoboka. Guverinoma ya Republika Demokarasi ya Kongo bati twe nk'igihugu cy'igihangange dufite umufatanya bikorwa nawe w'igihangange nk'Ubufaransa biragoye kutwumvisha uburyo kikibuga cy'indege cya Goma kitazafungurwa. Kubera ikindi kuvuga aya magambo bundi kuri iyi tariki ya 10 Prito kuri tariki ya 20 nibwo inkuru imaze kuba yaba kimomo cyangwa se imaze kuba yakwirakwira hirya no hino kwisi hose aho mu byukuro bita Muhammad El Fatah ari kumwe n'abagenzi be kabisa bamaze kwicarana ku meza y'ibiganiro n'abagenzi babo bo muri Republika Demokarasi ya Kongo barimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Somoka Kure ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Nta kindi kintu barimo kugarukaho usibye ibijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Muri aya makuru ngufite n'andi makuru akomeye cyane aho ishyirwa mu bikorwa ndetse n'ibyo u Rwanda rwasabye kugira ngo amahoro aboneke birimo biragenda bishyirwa mu bikorwa. Kuri uyu 20 Ugushyingo 2025 abasaga 500 baturutse muri Republika Demokarasi ya Kongo bongeye gutaha mu Rwanda. Ibi nabyo ndaza kubigarukaho nkubwire uko byifashe wa muntu we. Hanyuma rero reka ubundi twimatature kuko nkeka ko iyi niyo nkuru nyamukuru kubijyanye na Goma, niyo nkuru nyamukuru tugiye kuba twagarukaho aho maze iminsi mu by'ukuri mbikubwiraho. Narakubwiye ni mu minsi yashize ku itariki 14 ubwo imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yasokaga Felix Tshisekedi ndetse ni imyanzuro yasomwe n'umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru kuri televiziyo y'igihugu RTNC ndavuga bwana Patrick Moyaya. Uyu mugabo yavuze yuko cyangwa se yongeye kwerekana yuko mu by'ukuri imyanzuro yafashwe hari harimo umwanzuro uvuga ko ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa byanze bikunze n'amananiza ndetse bikaba bigomba kubaho ku bufatanye n'umuryango nka Croix Rouge kwisonga. Croix Rouge niwo muryango ugomba kuza kwisonga. Ibi kandi bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa byo gutabara abaturage ndetse no gukomeza mu by'ukuri kugeza ubutabazi ku baturage. Abaturage basaga ibihumbi n'ibihumbi bavanwe mu byabo n'ubundi n'intambara mu 2023 babashe kubona bibashe kubageraho yaba imiti yaba ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze. 2023 yagize itya ijya mu itangazamakuru bita Lawrence Kanyuka, Crone Nanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye baratsemba baravuga bati ntabwo bishoboka, ntabwo ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa. Ndetse Lawrence Kanyuka mu butumwa yashyize hanze yaravuze ati twe nk'umutwe wa 23 nitwe dufite ubushobozi ububasha nitwe dufite gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ati kandi ntabwo bizakorwa, ati ikibuga cy'indege nibyo gishobora gufungurwa ariko ntabwo bizakorwa ku itegeko rya Felix Tshisekedi. Nkurikije ibiri kuba ndabona ikibuga cy'indege kigiye gufungurwa. Ati ntabwo bizakorwa ku itegeko rya Felix Tshisekedi Chilombo. Ese namwe koko murabibona uko nkurikije aya makuru ngiye kuba nabaha kuri uyu munsi? Republika Demokarasi ya Kongo biragaragara ko mu by'ukuri iri muri gahunda yo kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse iri subukurwa ry'ifatwa ry'imyanzuro rikaba ryongeye kugaragazwa n'inama rukokoma yaje guhuza intumwa z'Ubufaransa ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu nama iheruka y'abaminisitiri nk'uko nanibwo mbikubwira Faci ndetse n'abaminisitiri bemeje ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma biza bisanga n'ubundi
k'Ubufaransa nabwo bwari buherutse gukoresha inama nk'iyo igaragaza ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba cyafungurwa. Ubu rero abadiplomate b'Abafaransa nibwo baje kugira batya basura guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Uru ruzinduko rw'abadiplomate b'Abafaransa nk'uko amakuru ari kutugeraho rukaba rwaje kuba ku itariki 18 Ugushyingo, byari kuwa kabiri, uyu ni umunsi wa kabiri uru ruzinduko rubaye. Ndetse mu by'ukuri bari bayobowe na Mohamed Ali Fatai, umujyanama ushinzwe politike muri ambasade y'Ubufaransa ku cyicaro cya Loni, aho iyi ntumwa y'Abafaransa yagiranye ibiganiro n'abagize guverinoma y'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ibiganiro byo mu buryo bwa diplomasi ku bijyanye n'umutekano ndetse na politike. Kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya nuko mu by'ukuri ibiganiro n'ubundi byabaye hagati ya Somoka Kure, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ari nako gace kabarizwamo iki kibuga cy'indege kirimo kirategurwa uburyo bwo gufungurwa. Ibi ni ibimenyetso byose byerekana ibintu bibiri bikomeye bishobora kuba bigiye kuba cyangwa se birimo gutegurwa. Harimo gahunda yo kongera gufungura ku mugaragaro ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ubufaransa burimo kugaragaza ko bushyigikiye ko ikibuga cya Goma gisubukura cyangwa se imirimo yacyo yongera gusubukurwa, kabone n'ubwo bivugwa ko cyangijwe ku buryo bukomeye cyane, ariko bimwe mu bihugu byitanze amafaranga harimo n'Ubufaransa ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ivuga ko nta kibazo cy'ubushobozi ifite, cyangwa se ubushobozi atari ikibazo ku ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege. Ibi rero Ubufaransa burimo biragaragaza ko bushyigikiye ko ikibuga cy'indege cya Goma gisubukura imikorere isanzwe. Ibi bishobora kuba bifitanye isano no gutuma ibikorwa by'umutekano n'indege mpuzamahanga bisubukura, kongera ubucuruzi n'imigenderanire hagati ya Goma ndetse n'isi muri rusange, gushaka ko MONUSCO cyangwa se n'indi miryango ishamikiye ku muryango w'abibumbye ndetse n'itera inkunga ibikorwa by'ubutabazi ikomeza ingendo. Ubufaransa burimo gushaka kumenya neza uko ibintu bihagaze mu karere. Intumwa z'Abafaransa zagiranye ibiganiro na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na guverinoma yose ku ngingo zirimo politike, umutekano, diplomasi. Ibi bishobora kuba bivuze ko Ubufaransa bushaka kumenya neza uko ibintu bihagaze mbere yo gushyigikira imbaraga mu mushinga wo gufungura ikibuga. Nuvuga ngo barashaka kumenya ese ikibuga kimeze gute, cyese kiriya. Hari ibiganiro biremereye bijyanye no kurwanya umutwe wa 23 ndetse n'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru kuwongera. Ubufaransa burashaka kongera uruhare kongera gushyira uruhare rwarwo mu gukemura ibibazo byo muri Kongo, hano burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'igihe bisa nkaho Ubufaransa bwitonze ndetse butereriyo. Kandi birazwi neza ko n'ubundi Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bifite ijambo hano mu karere ka Afurika biyaga bigari, ni kimwe mu bihugu byagize amateka akomeye cyane, ni kimwe mu bihugu byabanye n'ibihugu byo mu karere ka Afurika biyaga bigari. Bivuze ngo kuba Ubufaransa bwazamura mu by'ukuri iri jambo nuko buvuga bati ibi birarenze, bavuga bati twe dukwiye gufata umwanzuro. Ubucuruzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa burimo kongera gufata indi ntera mw'abantu mwe, mu gihe kandi Goma ishobora kongera guhuzwa mu by'ukuri n'isi binyuze mu ngendo z'indege. Ubufaransa bushobora kongera kugira uruhare runini mu gukemura ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko hari n'ingabo zishobora kumanuka zikaza gufatikanya na FARDC mu gufungura ikibuga cy'indege ndetse na MONUSCO. Izi ngabo kandi zikaba ari zimwe mu ngabo n'ubundi zizakomeza gucunga imikorere y'iki kibuga cy'indege cya Goma. Hari ishusho ya diplomasi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bimwe mu bihugu by'Uburayi, ndetse ibyo byose bikongera kwerekana no kugaragaza umusingi n'imbaraga ubukana ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege cya Goma rihagaze. Kugeza uyu munsi rero reka nkubwire yuko imwe mu mishinga yagiye itangwa ishobora kuzana cyangwa se gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo iragenda ishyirwa mu bikorwa. Abasaga 5,000 bose bamaze kuba bagera mu Rwanda. Gusa u Rwanda rwagiye ruvuga ko ngo abataha ari abagore ndetse n'abana, abagabo bo badataha, kandi ngo abagabo ari bo babarizwa mu mutwe wa FDLR. Kuri uyu wa kane tariki 20 Ugushyingo na 25 u Rwanda rwongeye kwakira abandi banyarwanda basaga 500 baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba nk'uko amakuru ari kutugeraho ngo baje kwinjira ku mupaka wa La Chronique mu karere ka Rubavu, aho bakiriwe n'ubuyobozi bw'akarere. N'uvuga nyine ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nibwo bwabakiriye. Gusa nanone nyine ngo biracyari ikibazo ndetse n'ingorabahizi kuba harimo gutaha abana ndetse n'abagore, ngo byagakwiye kubaho ko mu by'ukuri mu bataha abagabo nabo bakabaye bataha. Kubw'izo mpamvu ubuyobozi bw'u Rwanda muri kariya gace bukaba bwarashishikarije abadamu ndetse gusaba cyangwa se bababwira bati mu by'ukuri mugire icyo mukora, mudufashe n'aba bagabo batahe. Ni mwishyirwa mu bikorwa
mu gukemura ibibazo byaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko dukomeje n'andi makuru kuri ubu kugeza kuri iyi saha. Ibikenewe mu kunoza uru rwego rw'amahugurwa, kugenzura amabwiriza atangwa ndetse n'amategeko ku bijyanye n'imyitozo hakurikijwe uburyo bukwiye. Ni mu muhango rero mu by'ukuri wongeye kugaragaza ko rwose ko igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gihagaze neza. Uru rugendo rero rwa Lieutenant General Jules Banza rukaba rwongeye kurikoroza hirya no hino mu bitangazamakuru, aho mu by'ukuri abasesenguzi bongeye kugaragaza ko mu by'ukuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa naho iri gufata indi shusho ndetse n'indi ntera. Intego rero mu by'ukuri nanone y'uru rugendo ikaba yatumye benshi bavuga yuko umutwe wa 23 uri mu mazi abira ndetse uri mu byago kurushana mbere hose, kandi uko iminsi irushaho kugenda yihirika, ariko uyu mutwe wa 23 ugenda urushaho kugorwa n'imitegurire ndetse n'uburyo cy'igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiyubaka. Kinshasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yongeye kugaragaza ko adashyigikiye na busa cyangwa se na rimwe na rizima amasezerano ya Doha yasinywe hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23. Avuga ko ayo masezerano ashobora gushyira mu kaga ejo hazaza h'igihugu cyangwa se abana b'abanyekongo, kandi avuga ko nta bufatanye bw'ubukungu bw'akarere bushoboka mu gihe ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budasigasirwa, kandi icyo aya masezerano ya Doha ari kugaragaza cyangwa se ari kwerekana ni ukudasigasigurwa k'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasabye ko, ndavuga Martin Fayulu, hakurikizwa imyanzuro y'umuryango w'abibumbye, ni ukuvuga umwanzuro wa 2773, ni umwanzuro wamamaye cyangwa se kimwe mu myanzuro kimenya bose yakomeje kugenda imenyekana muri iri hagarikwa ry'imirwano. Igoma mu kiganiro yahayeho bita Pamela Grace, na wundi ni Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo cyangwa se Alliance of Fleuve Congo, yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi ubwo yajyaga i Doha ngo byakozwe ku gahato atari ku bushake bwe, ndetse uyu avuga ko ngo iyo hataba inzira ya Doha 23 yari kuba igeze mu ntara ya Katanga. Yashimangiye ko ngo banki zimaze amezi 10 asaga zidakora mu bice biri mu maboko y'umutwe wa 23 ngo bikaba bitera kubura kw'amafaranga yo mu gihugu imbere, ndetse anavuga ko ngo abaturage bashobora kwiyambaza andi mafaranga harimo n'amafaranga yo mu gihugu cy'u Rwanda. Uraza kujya muri comment cyangwa se utubwire muri comment, utubwire ese koko ibyo Colonel Nanga yavuze imbere y'nyuma y'amakuru Pamela Grace avuga ati iyo hataza kuba inzira ya Doha 23 yari kuba iri mu ntara ya Katanga. Wowe ubona gute, cyangwa se ubona koko ibyo umugabo avuga nibyo cyangwa ahubwo bari barambuwe ibice byose bafite? Uraza kutubwira muri comment. Reka turebe icyerekezo cy'ibintu ni ikihe. Ku rundi ruhande rwa gisirikare, ubuyobozi bwa FARDC buri kongera kugenzura ndetse no kunoza ubushobozi bw'ingabo. Ibi bigaragaza ko leta irimo irashyira imbaraga mu kwitegura imirwano cyangwa kubungabunga umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gushimangira umubano mu by'ukuri, ndetse ibintu bigaragaza ko igisubizo cya politike cyari kitezwe ko kigiye kuba igisubizo kirambye cyaciwe intege. Ku rundi ruhande rwa politike hari ugushidikanya gukomeye ku masezerano ya Doha, yewe tutibagiwe na ya Washington, mu gihe kandi leta ishimangira ko inzira ya diplomasi mu by'ukuri yakabaye inzira itanga igisubizo. Abatavuga rumwe nayo nk'abo barimo ba Martin Fayulu baravuga ko mu by'ukuri izi nzira za diplomasi cyangwa se ibiganiro bizaduha nk'uko mbivuze haraguru ari kimwe mu bigaragaza ko mu by'ukuri igihugu kirimo kirajya mu kangaratete. Bivuze ko muri iki gihugu hari icyuho cy'ubwumvikane ku gisubizo gikwiye ku kibazo cy'umutekano muke. Bivuga ngo mu buyobozi harimo kujijinganya cyangwa se kudahuza umurongo ku bijyanye n'igisubizo cy'intambara hano mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi mu batuye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndakubitsa ko bagiye bagaragaza ko guverinoma ikwiye gushyira imbaraga mu gukoresha uburyo bwa gisirikare, no kuvuga guhangana n'umutwe wa 23 hifashishijwe imbaraga za gisirikare, bisa n'ibihura neza n'ibya Martin Fayulu. Ku rundi ruhande ku bijyanye n'ubukungu,
tumwe mu duce twagiye twigarurirwa n'umutwe wa 23 bigaragara ko imikorere ya za banke yahagaze. Ibi byateye ibura ry'amafaranga cyangwa se n'ifaranga ryo mu gihugu. Icyizere ku baturage kigaragaza ko mu by'ukuri hakwiye kwifashishwa andi mafaranga, harimo nko kuba ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 kubera ko bibasha kugira uruhare cyangwa se access ku bihugu nk'u Rwanda, abaturage baba bashobora gukoresha amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose byerekana ko ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirimo kuba ndengamipaka, gishobora no kugera ku bihugu by'ibituranyi, harimo Uburundi ndetse Uganda, yewe tukagera no ku Rwanda. Nta gisubizo kirambye kiragaragara kugeza ubu ngubu, mu gihe hariho imirwano ndetse n'intambwe zirimo guterwa mu buryo bwa politike, ariko kandi ibyo byose bikaba bisa nkaho bitizewe. Kugeza uyu munsi muri rusange bigaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwiyubaka mu buryo butigeze bubaho na mbere hose, kuko dukurikije amakuru yaje kujya ahagaragara byongeye kugaragara ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiriyubaka. Hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bivugwa ko mu ngengo y'imari y'igisirikare cyangwa se ibikorwa bya gisirikare bijyanye n'ibikorwa by'ingabo n'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2026 izafata 30% by'ingengo y'imari yose y'igihugu. Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa Waturuka yagejeje kuwa kabiri tariki 18, bivuga ngo ku munsi watambutse ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 11 nibwo yagejeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko. Ni mu gihe umutekano ukomeje kutamera neza cyangwa se guteza impungenge cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, ngo nibwo rero guverinoma yahisemo gushyiraho icyerekezo mu bijyanye no gukomeza uburyo bw'ingabo, aho 30% by'ingengo y'imari yose bizajya mu nzego z'ingabo n'umutekano ku rwego rutarigeze rubaho. Uru rwego rwo kuba ingengo y'imari igiye gufata ikigereranyo kingana na 30%, ni urwego rutari rwarigeze rugerwaho na mbere hose. Ku bijyanye rero n'icyerekezo cyaho ibintu biri kugana, icyo bivuze cyangwa se icyo bishatse gusobanura yaba mu rwego rwa politike, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo gushyiraho ubutumwa bukomeye ku mutekano ndetse no gufata umwanzuro wibanze binyuze mu kubaka urwego rwa gisirikare. Kongera ingengo y'imari ku rwego rudasanzwe nk'uru nguru bishobora kuba uburyo bwo kugaragaza ko ikibazo cy'uburasirazuba gifatwa nk'icyo kurwanira igihugu cyose. Nuvuga ngo gifatwa nk'ari cyo kibazo cya mbere Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite kurusha ibindi byose byigeze bibaho, kugaragaza gutsindagira icyizere cy'abaturage ndetse n'abanyapolitike ku nzego za leta. Ni mu gihe kandi ibi bishaka kuvuga ko leta ishaka kongera ingabo, kongera ibikoresho, kongera urugero rw'imyitozo, ikoranabuhanga rikoreshwa n'igisirikare ndetse n'ubutasi ibizwi nka renseignement, kongera ubushobozi bwo guhangana n'umutwe wa 23 cyangwa indi mitwe yitwaje intwaro, ariko ku isonga hakaza 23 ndetse n'indi irimo ADF na CRP, kongera imbaraga mu mibanire n'abafatanyabikorwa bahuriyeho mu karere. Ni ukuvuga ngo guverinoma irimo kugerageza kongera imbaraga mu rwego rwo gukumira ko imirwano ikomeza kwaguka, gushaka impinduka ndetse no kongera kugaragaza ko igihugu mu by'ukuri ari ndahangarwa mu kubaka ubusugire bwacyo. Ibi kandi bishobora gushyira akaga gakomeye cyane kuri sekiteri zirimo uburezi, inzego z'imibereho, ibikorwa remezo ndetse n'ubuzima, kuko ingengo y'imari ishyirwa muri ibi bikorwa ishobora kugabanywa mu rwego rwo kongera ingengo y'imari ku bijyanye n'ingengo y'imari mu ngabo, ndetse ibi bigaragara ko bizagira ingaruka zikomeye. Abenshi banavuga ko ku kijyanye n'uburezi n'ubundi mu bice birimo umutwe wa 23 cyangwa se bigaragaramo imirwano, uburezi bwahagaze ndetse imibereho nayo ikaba igenda bigura intege, ibikorwa remezo byinshi byarangiritse. Ariko leta ngo ishobora kuvuga ko nta bukungu n'ubundi bwabaho cyangwa se bw'igihe kirekire bushobora kubakwa mu gihe igihugu cyaba kitarinzwe, bityo hagomba kubanza kubaho kubaka igihugu mbere y'uko ibindi bintu byose bikorwa. Navuga kubaka igihugu mu buryo bw'umutekano. Umutekano rero ukaba utifashe neza, by'umwihariko mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, ibi bikabangamira iterambere ry'igihugu. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bishobora kugira indi shusho mu buryo bw'umutekano. Leta ishaka guhindura imbaraga z'ingabo mu buryo bugaragara